What's going on here? اینجا چه خبره؟ Honey, what are you doing here? When did you come? عزیزم اینجا چه کار میکنی؟ کی اومدی؟ I just came. What were you saying to Jasmine? Is everything okay? تازه اومدم. به یاسمین چه میگفتی؟ آیا همه چیز خوبه؟ Yes, honey. Everything is okay. بله عزیزم. همه چیز خوبه. I have to talk to my dad. من باید با پدرم صحبت کنم. Jasmine, are you okay? Why are you worried? You can talk to me. جاسمین، حالت خوبه؟ چرا نگران هستی؟ میتونی با من صحبت کنی. She is fine. Do you need something? Why did you come here? اون خوبه. آیا چیزی نیاز داری؟ چرا اومدی اینجا عزیزم؟ I came here to drink water. I felt thirsty. Whatever, talk to me, my daughter. من اومدم آب بخورم. تشنم بود. بی خیال. با من صحبت کن دخترم. Yes, Dad. I want to talk to you. بله بابا. میخوام که باهات صحبت کنم. Jasmine, my sweetie. You can tell me everything. I am here for you. What's the matter? جاسمین عزیزم. میتونی همه چی تو به من بگی. من اینجا برای تو هستم. موضوع چیه؟ I want to study, Dad. I have my final exam tomorrow. I have been working since morning. من میخوام درس بخونم بابا. فردا امتحان نهایی دارم. من از صبح مشغول کار بودم. Jasmine, my sweetie. Why do you work so much? You should go to your room. You need to study. You should have told me about it. I am your mother. جاسمین عزیزم چرا اینقدر کار میکنی؟ تو باید به اتاقت بری. تو نیاز داری درس بخونی. باید در موردش به من میگفتی. من مادر تو هستم. Jasmine, you can go now. You should study. Thanks, Dad. جاسمین حالا میتونی بری. تو باید درس بخونی. ممنون بابا. I told her not to work anymore. You know her. She likes to do household chores. Jasmine is a gem. My daughter. من به اون گفتم دیگر کار نکند. تو او رو میشناسی. او دوست دارد کارهای خونه رو انجام بده. جاسمین یک گوهره. You are right. My daughter is a gem. She has a heart of gold. I want to give her every happiness. حق با توه. دختر من یک گوهره. او قلبش طلاییه. من میخوام هر خوشبختی رو به او بدم. Mom! Where are you? I came back! Where is everyone? Mom! Can you hear me? مامان کجایی؟ من برگشتم. کجا هستین؟ مامان صدای من رو میشنوی؟ Thomas, where were you? Have you seen the time? توماس کجا بودی؟ ساعت رو دیده ای؟ Come on, Dad! I was with my friends. Stop nagging! Shut up. Look at you. You cannot stand up properly. You drank beer again. When will you change? I thought you were studying. Shame on you, Thomas. You have let me down. خفه شو. به خودت نگاه کن. نمیتونی درست بایستی. دوباره آبجو خوردی؟ کی میخوای تغییر کنی؟ فکر کردم داری درس میخونی. شرم بر تو توماس. تو منو ناامید کردی. I am not a kid anymore, Dad. Please don't force me. Yes, I drank beer.
دیگه بچه نیستم پدر. لطفاً منو مجبور نکن. بله من آبجو خوردم. Oh no. I have to handle this situation. Keep your mouth shut. He is your dad. He wants to see you happy. You are not in your senses. We will talk later. Go to your room. I said go to your room. We will talk later. اوه نه. من باید این وضعیت رو مدیریت کنم. دهانت رو ببند. او پدر توست. او میخواهد تو را خوشحال ببیند. تو حواست سر جایش نیست. بعداً صحبت خواهیم کرد. برو به اتاقت. من گفتم برو به اتاقت. ما بعداً صحبت میکنیم.